Inda ko lakay mabati ka, agasikaso ka tibalay Na Ampay manan. Ay na. Ampay ba kahit Papa naman na yung takastaman din. Kastoy man ti suot kan. Nakabado ak man ti kastoyan. Awan lakit dilaw ka lang dilaw lakay. Rumwara ka. Rumor ka? Kawan lakay. Ampay takasta ti suot mo ba kahit Di ka lang narwarwaman lakay. Kunak garod kanyam, daytoy ti pang paswerte nga badok. Di madlaw nga kada rumwarak, daytoy ti suot ko, swerte. Ti dumtang kanya ta. Ay na. Tampay ba kahit papananyaw? Ki, apang kami kini Kumare Berta garod idya munisipyo lakay. Iso nga, syempre, kailangang maganda. Munisipyaw? Gawin lakay. Tapay niya ti apan nyo aramidan yung munisipyo nga kasta ti suot mo ba kahit At ati kung kunak kanyam kat, arak lang tanda tayo ti panunot mo. Nagrigat ka nga agsipsipot ti pagsayaatan. Apang kami mga lalakay ti financial assistance. Financial assistance? Apa kayo mga financial assistance na kasta ti suot mo ba kahit Mismo lakay, mismo financial assistance ti apan mi alaan lakay. Ay na. Asa? Tampay manan, di niya mo lakay nga daytoy iti uso nga isuot tatang apan mga lati financial assistance. Ta no mapansin da ka nga dagos lakay. Syempre, uray no naladawak nga sumangpat idjay no makita dak no mapansin dak. Ay kaasikas sundak nga dagos alakay, uray syakte da diyan tilas nga pilaan lakay. Matik dayta, iya pandak di unaan. Iso nga sigurado lakay, adda ti maalang nga financial assistance. Hanggang mga dilaw nga dilaw. Anak mga iparparyas kanyam, dulpat. Mga oblang nga dita kami lang anong tanian tatani ko maribertan. Kumare! Kumare Jona! Kumare. Ay, kumare kintan Ina, kumare. Apay nga kasta ti suot mo kumare, kaamong nga apanta mga lati financial assistance. Dajay nga rod ket kumare. Ay na, mas daawak man tampay takasta ti suot mo kumare. Kaya syempre, kumare, kailangan niya kastoy ti suot. Ta, no mapansin data nga dagos. Ina, apay nga kasta ti suot mo. Ipapaigid akan tulad jayan kumare. Pimustura ka kumamatan kumare ti kastoy. Ta, no sigurado di pila ta. Si kantulaki di ti mangibaybayag kanya. Kun nga akay-akay kun kumare. Na, kumare. Ipagbagak man kanyamon kat kumare na. Nagalas ka lagarudan, nagalas pa iti insuot mo kumare. Ang ka mga manguboblag kumare, ang mga tuki din, no handa tanga pastor kan di munisipyo, lukas tati postura tanga duwa kumare. Talaga nga kasto iti postura ti mapandumawat ti financial assistance kumare. Kasla kakaasi, kasjay. Ay na, kumare. Chak, kasta ki din ti suot kon nga mapan mangalat ti financial assistance ko. Kaya nga mabalen kumare. Ibabaki din ti standard kon nga mapan mangalat ti financial assistance kumare. Haan nga mabalen. Ay na, kumare nakatulaki di nga lawlawato mo na. Intagarudan kumare. Intagarudan. Maladaw tan. A few moments later. Ina apo. Rabyantan kumare. Iso nga rod kumare na nag-unfair nga ta talaga dagita nga mamayor kada sinuman nga opisyal dita nga munisipyo kumare. Ay na. ha? Kapag ay nag-unfair da nga talaga kumare. Tsaki di nga kastoy ti pormana kumare. Kadidak inikan si ka nga nakalas. Inikan daki din kumare. Ay Ina nag-unfair nga talaga dagita. Ay natal na amon kumare. Hanak nga nagkurang ti panang palagipken ka kumare. Nga kastoy ti postura kumare. Iti mapandumawat ti financial assistance. Hanya kasta kumare. Ay na, data posturam kumare. Kasla na gamin nga asawa ti presidente. Anya ka, first lady. Ay na, di ba nagkunada di munisipyo kumare? May isa ka kabanangan dito'y probinsya tayo kumare. Ay. Gusto nga, ay nakasano ka nga makadawat ngay kumare di financial assistance. Gusto kumare. Talaga ki di nga unfair da. Apay ti amoda kumare. Makaulit da kanya kung tibutos.
Never in my life, kumare. Apay ti kunada, ibotos ko pa isuda. Nagampit na nga talaga, kumare. Ay na, kumare, day tati kong kunak kanyam. Nga kastoy ti isuot mo. Tapno makadawat ka, ti financial assistance, kumare. O, di anya tata, o. Paldo-paldo ak. Sika, nga, kumare. Nga, di ka Ansel, ganak. di nga talaga, Tapabaratuan ka, kumare, ti sangaribo. Bagim daytan, kumare. Ay, Thank you, kumare. kumare. Pinabaratuan ka lagaro din, takawan nakpailaag ma, ti pinalingkik ma. Di anya ngay, kumare, tuno sumaruno, amomon, kumare. Kastoy ti suot, ti mapandomawat, ti financial assistance, kumare. Ay na, Ala, kumare. sige, ditakan, kumare. Ay, paldo-paldo manan. Naganfir na nga talagang awanan dati litsunan. Ay, Nakaulat na nga okra.